home of engineering in every heart. ኦኬ ኮሜንት ላይ በተሰጠው መሰረት የዚህን ዲያግራም ቤንዲንግ ሞመንት ኤንድ ሺር ፎርስ ዲያግራም እንሰራለን ማለት ነው። ሁለት ሪአክሽኖች አሉን። እዚህ ጋር ፒን ሰፖርት ነው፣ ሂር ሩለር ሰፖርት ነው ኤንድ ማስ ኦፍ ዘ ቢም ተሰጥቶናል። ማስ ኦፍ ዘ ቢም 500 ኪሎግራም ነው። ግራቪቲውን በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተብሏል። ስለዚህ ዌይት እንፈልጋለን። ዌይቱ 5 ኪሎ ኒውተን ነው። ዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢዩትድ ሎድ እናደርገዋለን። ይሄንን 5 ኪሎ ኒውተን ዲቫይድድ ባይ ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ቢም ኢዝ 8 ሜትር ነው። ስለዚህ እናገኛለን 0.625 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ነው ማለት ነው። here we have distributed load 0.625 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ይኖረናል ማለት ነው። ኮንሰንትሬትድ ሎድ እዚህ ጋር አፕዋርድ 10 ኪሎ ኒውተን አለን፣ 2 ሜትር ነው። here downward 30 ኪሎ ኒውተን አለን፣ ከዳር ጋር ያለው ርዝመት 2 ሜትር ነው። here the distance between these two concentrated force is 4 ሜትር። የዚህን ሺር ፎርስ ኤንድ ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራም ባይ ሴክሽን ሜተድ እንሰራለን ማለት ነው። it is statically determinate ነው። number of unknown reaction 3 ነው። we have 3 equilibrium equation, therefore it is statically determinate. then the next step is determine the reactions. summation of moment at point A is equals to 0 ብለን እንሰራለን። 0 then counterclockwise is positive, then 0 is equals to by times 8 meter plus 30 kilonewton perpendicular distance 6 meter minus 10 times 2 minus 0.8 loadation 0.625 kilonewton per meter times by total distance 8 meter times perpendicular distance is 4 meter. then you get by 22.5 kilonewton ታገኛላችሁ። summation of force in the y is equals 0, upward is positive 0. we have ay plus 10 minus 0.625 times 8 meter minus 30 plus by 22.5. therefore here ay you get 2.5 kilo newton. then the next step by section, here section 1 here section 2 then section 3 then section 1 0 less than or equals to x less than or equals to 2 minus ay 2.5. here distributed load 0.625. then this distance x, we have shear and moment. summation of force in the y is equals to 0, upward is positive 0 is equals to 2.5 minus shear minus 0.625 times x. then shear is equals to 2.5 minus 0.625 x. then summation of moment at section is equals to 0, clockwise positive 0 is equals to 2.5 times x minus 0.625 times x minus m. this is perpendicular distance is divided by 2, then square. then m is equals to 2.5 x minus 0.3125 x square. then at
x is equals to 0 shear ምን ይሆናል? ሞመንት ምን ይሆናል? at x is equals to 2 shear m. When you put 0 you get 2.5. when you put 0 ሞመንታችን ምን ይሆናል? 0. when x is 2 shearaችን 1.25. when you put 2 ሞመንታችን you get 3.75. then we can go into section 2. section ወደ section 2 እንሄዳለን። here section 2 plus from x up to 6 minus. here ay ይኖረናል። ay is 2.5. here uniformly distributed load. here shear and moment together apart 10 kilonewton አለን 2 ሜትር ነው። distance x ይሄ 0.625 ነው። then determine shear and m. same way ነው የምንከተለው። summation of force in the y is equals to 0. upward is positive. 0 is equals to 2.5 plus 10 minus shear minus 0.625 times x. shear የምናገኘው shear ስንት ይሆናል? 12.5 minus 0.625 x. ሞመንት እንፈልጋለን። summation of moment is equals to 0. clockwise positive. 0 is equals to 2.5 times x plus 10 times x minus 2 meter plus 0.625 times x over 2 minus m ይሆናል ማለት ነው። minus m ከዚህ m ሞመንት ታገኛላችሁ 12.5 x minus 20 minus 0.315 x square at x is equals to 2 at x is equals to 6 ሲሆን ታገኛላችሁ shear moment shear and moment. at x2 shear 11.25 and moment 3.75. shear section 8.75 moment 43.75. የመጨረሻው ሴክሽን የቀረን section 3 section 6 plus up to 8 በዳር በኩል ያለውን ቆርጠን እንወስደዋለን ማለት ነው። here by 22.5 ነው ያገኘነው። here shear and moment ይኖረናል። uniformly distributed የሆነው 0.625 አለን ማለት ነው። summation of force in the y is equals to 0. upward is positive. 0 is equals to shear plus 22.5 minus 0.625 እቺ ዲስታንስ 8 minus x ነች times 8 minus x ከዚህ shearን ታገኛላችሁ። you get shear 70.5 minus 0.625 x. moment እንፈልጋለን። summation of moment is equals to 0. clockwise positive 0 m minus 22.5 times perpendicular distance plus 0.625 times 8 minus x times perpendicular distance and scale divided by 2. then m is equals to 160 minus 70.5 x minus 0.3125 x square ታገኛላችሁ።
then at x is equals to 6 and at x is equals to 8 shear ምን ይሆናል? ሞመንት ስንት ይሆናል? ሞመንት ምን ይሆናል? shears ስንት ይሆናል? at x is equals 6 shear minus 21.25 ነው የሚሆነው። then moment 43.75 moment እዚህ ጋር minus 22.5 and moment is 0 ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ሺር ፎርስ እና ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራም መሳል ነው። ይኸውና ዲያግራማችን። እዚህ ዲያግራም ሺር ፎርስ እንሰራለን፣ ደግሞ ቤንዲንግ ሞመንት ዲያግራም። ሺር ፎርስ እንሰራ at x is equals to 0 ከላይ ያመጣነው ውጤት አለ። ሺራችን 2.5 ነው። 2.5 at x is 2 ይሄኛው 1.25 then linear ነው ያመጣነው ውጤት therefore straight line then section 2 shear at x 2 ሲሆን ስንት ነበር ያመጣነው? 11.25 then at x is equals to 6 ሲሆን ሺራችን 8.75 ይሄም ሊኒየር ነው። at x 6 ሲሆን ሴክሽን 3 ላይ ሺራችን ስንት ነበር ያመጣነው? -21.25 then at x 8 ሲሆን at x is 8 ሺራችን -22 ነው የሚሆነው here or እነዚህ ፖይንቶች ማገናኘት ነው ማለት ነው። this is shear force diagram። እዚህ shear force ዲያግራማችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። then the next is draw bending moment diagram ነው። at x is 0 ሲሆን ላይ ሰርተናቸዋል። at section 1 0 ሲሆን ሞመንታችን 0 ነው። at x is 2 ሲሆን ሞመንት 3.75 ነው። it is quadratic equation ነው። curve it is curve then section 2 ላይ ሞመንት 2 ሲሆን 3.75 ራሱ ላይ ነው 3.75 ነው። at 6 ላይ ሲሆን 43.75 ነው። ያው ኢኩዌሽናችን ምንድነው? ኳድራቲክ ነው። 43.75 again it is quadratic. sorry and the curve is like so the moment here is quadratic curve now. then moment at section 3 ሞመንታችን 43.7 ነው። that is 0 ያው quadratic equation ነው። ከ43 ወደ 0 ነው የቀየረው በኢንተርቫል ዲስታንስ 2 therefore curve is like this። ይሄኛውም እንደዛው ነበር። ይሄም እንዴት ነበር የጨመረው? እንደዚህ same way this curve here curve. Therefore the bending moment diagram is this one.